Salibonani, ibizo umchasiseli Gwaza ngisuka eKhez. Njengoba sekusondele ama-elections kanje thina sihleli la ngaphandle sise-South Africa, akusikho ukuthi akukho esikwenzayo mhlambe nathi ukuthi mhlambe kuyobe nomphumela lo esizowuthanda sindawonye. Siyahlangana senza ama-group mhlambe ngendawo sibonisana ukuthi umuntu esingamvotela ngumuntu onjani, umuntu esingambuyisela mhlambe makuwukuthi ubevele khona ngumuntu onjani. Akusiki ukuthi mhlambe kuba ngumuntu ozovela eqhamuka imoyo sevotela lo muntu ozovotela libe kwazi ukuthi siyahlangana singabantu thina sibonisana ukuthi hayi ngoba kunguDube ngapha uDube uke wenzani, uNcube yena njengoba vele sasivele sinaye yena wenzeni, sibe sesibona singabantu ukuthi siyamvotela noma asimvoteli. Siya create noma ama WhatsApp groups sihlangane ngama constituency sikwazi ukuthi siyabonisana madoda umuntu esimfunayo umuntu ozosenzela ukuthi futhi kube ngumuntu wendawo, kube ngumuntu esimaziyo bese simthatha naye kwelinye ilanga esimphozele ku group abantu kube yibo abamphekayo asho ukuthi kwenza kalani. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguSifiso okhulumani Ngwenya. Into engihlele ngikhuluma ngabantu ngokuvota ukwenzela ukuthi bevote ngendlela engifisa ngayo. Into oqala mawungumuntu kumele uwazi lapha wena ovela khona. Ngoba uma ungazi lapho ovela khona uzofaka ivote elirong elingangeke lapho elitshintshe ilizwe lethu. Esikhathini esiningi lokhuluma nabantu kubo WhatsApp, abanye ngiyabafonela, abanye silokuba lethimba loba ngilana eSouth Africa ingalithola ithuba lokuvota ngila, kodwa ngiyaqhubuzela lo mlayezo ukuthi abantu bekhaya bekwazi ukuvota bezazi ukuthi babuyaphi. Ngiyabonga. God bless Zimbabwe. Amen. Ngami Jonathan Betts, ngisuka ngase Beitbridge West. Mina ngifisa ukuthi abantu baseZimbabwe bayevota in the way that mina ngifuna ukubona upresident ozophuma khona ngendlela leyo mina engithokozela khona ukuthi maybe there will be a change in that country. Kodwa mina ngokwami angeke ngisho lo muntu engifuna ukuthi bekhona, but the thing ekhona ukuthi sengihambile ngaye ekhaya, maybe ngakhuluma nabanye abantu abasesigabeni sakithi lapho engiphuma khona, and then ngathola ukuthi a lot of people bazovota ngendlela leyo mina engifisa ukuthi bevote ngayo, especially young generation nowadays vele sikhuluma